mwebwe mwakoze subscribe kuri channel Oyabasirimu. Amakuru meza atugeraho rwose nk'umuryango mugari w'abanyarwanda nuko The Ben ndetse n'Uwikeza Pamela baba bibarutse umwana w'umukobwa bakibarukira mu gihugu cyo Bubiligi. Ese The Ben na Pamela babyariye mu Bubiligi aho bari bamaze iminsi bari nyuma yo kwerekezayo. Uyu muhanzi agiye gufasha Bwiza mu gitaramo cyo kumurika album 25 Shades. Ni amakuru yamenyekanye kuri uyu wa 19 Werurwe 2025, akaba avuga ko Uwikeza Pamela wabyariye mu bitaro bya Edith Cavell mu Bubiligi, aho yagiye kwipimisha. Akigerayo abaganga ababona yenda kwibaruka bahita bamugumana kugeza abyaye neza. Uyu mwana wa The Ben na Uwikeza Pamela abamwise Mugisha Paris. Ibihugu nka USA, Canada, Uruguay, Mexico, Brazil ndetse n'ibindi bitandukanye bitanga ubwenegihugu bw'umwana wabivukiyemo ubuzwi nka Judicial Birthright Citizenship. Ibihugu nka Afurika y'Epfo, Ubudage, Ubufaransa, Australia n'ibindi bitandukanye bikunze gutanga uburenganzira ndetse n'ubwenegihugu ku mwana wahavukiye, ariko ku mategeko aha hari nko kuba umubyeyi umwe akomoka muri ibyo bihugu ahatuye igihe kirekire. Mugisha Paris azahabwa ubuhe bwenegihugu? Mugisha Paris yavukiye mu Bubiligi, ariko nta mubyeyi we ufite ubwenegihugu bw'iki igihugu cyangwa se wabayeyo imyaka 10 mbere yuko uyu mwana avutse. Mu Bubiligi ubwenegihugu babutanga cyane bagendeye kuri jus sanguinis, rate of blood, bivuze ko ahanini kugira ngo uhabwe ubwenegihugu bw'Ububiligi ugomba kuba ufitemo amaraso cyangwa se imiraso urw'Ababiligi, nk'uko itegeko ry'Ububiligi Code de la nationalité belge with book 20 de Berger nationalitique ribigaragaza. By'umwihariko mu ngingo ya 10 igaragaza ko umwana uvukiye mu Bubiligi ashobora guhabwa ubwenegihugu iyo umubyeyi yaravukiye mu Bubiligi kandi ahamaze nibura imyaka 5 mu myaka 10 mbere umwana ukivuka aba nta bwenegihugu nawe afite icyo bita stateless. Ni ukuvuga igihe adashobora guhabwa ubwenegihugu bw'ababyeyi be. Kugira ngo usobanukirwe neza, hari bimwe mu bihugu bitemera ko ubwenegihugu abana ababenegihugu babo babyariye hanze cyangwa se bagatanga ubwenegihugu ku bana bavutse ku bagabo bo muri ibyo bihugu byabo. Iyo umwana avutse ariko atari ku mugabo wo muri icyo gihugu, umwana ntabwo ahabwa ubwenegihugu. Ingingo ya 11 bivugwa ko umwana wavukiye mu Bubiligi ku babyeyi b'abanyamahanga ashobora kuba guhabwa ubwenegihugu binyuze mu itangazo Déclaration de nationalité igomba gutangwa mbere y'uko umwana agira imyaka 17. Iryo tangazo rigomba kuba rigaragaza ko umubyeyi we amaze imyaka 10 yemwe n'amategeko mbere y'uko umwana avuka. So ubwenegihugu bw'Ububiligi iyo umwana agejeje imyaka 18, ingingo ya 12, mu gihe umwana yavukiye mu Bubiligi akahatura mu buryo bwemewe akahamara imyaka 18, yemerewe guhabwa ubwenegihugu ndetse n'ayandi mananiza. Ese Mugisha Paris, iyi nkumi ya The Ben na Uwikeza Pamela, ese izamara imyaka 18 itarava mu Bubiligi kugira ngo ihabwe ubwenegihugu?
byandika aho ngaho muri comment nimba ubona bishoboka, ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira nitujya twaploadinga ibiganiro ujye ubibona mu ba mbere. Nkwibutsa ko iyi ari TV ari channel y'abasirimu. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze abidagaduremo. Ciao ciao naho mu biganiro biri imbere.